Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki aggregator bahaka jilla ki bala persang ban yakhon ya jingrung ki company banabar ban penyat ya jing kamai ki arshaka bat ki kali ha jilla ki lapin pau ke jing sngolingo bat snodiaw ha ka sarkar ke pentep ba don ke jing thmu ban penmi ya ka mobility aggregator am habakran shikinong thok khobor managing director ke Jets 24/7 uba penscam yuria udaong bagi aggregator bana ke jilla ki dap ke jing lingo ha bagi ladon makiru ka sarkar kadang don jing thmu ban penmi yang teka am shushu loong ba kejela kidang duna bha ki bala ban kot bor ban sedang habe dei kini ki kam wat hapdeng ka don ke jingale ke bejur na ki company ki banabar hendai ke jingmi ka sarkar ban penmi yau ap balong zero commission kala long ke jing e yaki bandang penyat ya kini ka kam ulong bale se ke jing penmi ka sarkar ya ka ap lajong kala bandei bale se kam kwa yaki khun samla ki persang ban yeng halagi jong ki jat bakin kiu shaprang habe dei kini ka benta Habade ki individual permit udaong bakim don kanu jing persha Henry habala pensngau na kapor kalong ban penduk jat yaki company baan ki banabar ki bawan ban penyat yakin ki kam shosho uba penskam ula penpau ke jing benyau namar babaro shikata ula buat yaki kendon kaan Henry kat u commissioner ula kenta dak bakam ba don jing tep baki don ki taxi aggregator kani kejila Kau nung siap te nga wan sini ka meeting da ka jing kermen ba ka government kan perkhat dalam benta jungi ki IT startup abi dei ba kani ka jumpnia ikini ki bike taxi aggregator kumba creative ni dan ka license mina ya babun bagi jingi mangin poi kani ka benta bagi poi benta ngri ka ba pen lingo yang i mde tang yang i ro ya ki perlok ro ki ki company kum ka laiwani ka ini rai ta tertel ni laya kendet ba kajeng khot mentasi kalong bet ban betep ba government kat penmi yu tau ap ke nakaliang jungi dap kajeng sulungo ba abang ila don pa mangiki aggregator belekin penmi se kini ki seka ap jung government nomor kani kawan ra direct competition yangi te kumbakalong kajela jungi nangi akran habai dei bat kani ka IT sector nidang ya lung ba ha karkom jong mi jong ni ki IT startup re da fipet habai dei ba kani ka sector ru matrai tangki taxi aggregator hi da fipet ki lami khambon ki startup re ngasu kendet ba government wat apa deng bangidang sedang ban mi menta nakapor ngatrai baru hi ba kita bangi compete ba kani ka illegal on license rapido te haka jung yakun jungi wala dang idang yaksa ngidang yakun ru idang ya survive hi ngri menta ka jung penmi jong government new app klawara so kawai ka competition ba ka competition ngatrai nginum la ban compete nama bakalong menta ngi yosngo kum ka presentations ki omba ka de zero competition te kum haka pertai menta ba hegen ini yakun su ya ka zero commission dikani ka long be direct be ban pin shutdown ningi ki yakini ki taxi aggregator bat ka ba su phla ba ngapet ba la ba government mayo sngo yaki ba yo yakini ka tender ban develop new app pek mo bangidang por bangi sedang ning ko yakani ngidon to kompensiam te ban le e na mata ka jela ngi kun samla ka jela megalaya nomor bomdon taxi aggregator nilale dah kapangi expect bah government ru namar bangidang sedang kadang long very young mah ka IT sector hani ka jela jui namut banginyo mah ka jingerap hendrei nganu ban keren mentah kan ka biggest competitions yang hi David government mentah kasih kat kum ka discussion apa ban I zero commission ka long bet takut ka bah ngin dismantle no iki bangi persang penyeng mah mentah ngatrai kali ko aku ngatrai ke government ru mar ka license yung kadang sedang idang dap renew tengah su try ngin sa perkat ke bang di banle la dangi hab banle lagi wi bentar ngi hab banle tang ba ngatrai ka ade ka por chu compensate no yangi la license nam tam an ban ran ya ka IT company ngatrai tip ini bro sarkar ni tip kat no jing e re ngi ki ba dan ha apo ngi tip ngi du tia du dam bat mir pas step nim trace ke pelut ke pisah ya ke bor perkan mah ke mental health jungi te
ngatrai government ngam idan issue ngatrai stamen compensate na ngatrai kanum kwa ingi ba ya da hui beritaru kita ya kata te ma government amtep rekum ki samla badang ke clear mata ka jela te ngila persyang hi ba ngile kanu kapan nyerap ma ya ka jela especially ha bede ba ka yo kam jama te kumba anchu pentep on record ru kidon gi ka dashboard jong ru ba kidon khat lies pa ngut ki samla ba de nakadaw jong ka pamdon ki permit ki police verification ki bangimla man pelai ki kini ki documentation hurdle sudah ki ba ka government ka piniang region da kala along supportive khalai ngut tang ki riders khalai spa ngut ki riders ki dan te lada de ba ka government ka along very friendly na matangi ki entrepreneurs tengah try gitu khalai ngut na do meno ki layo khalai spa ngut ki layo ngamde bang akran ngala ban proof kadang ka dashboard tengah ngala ban pini ki ba ki applications kan ngut ki dan te kani kapuni ba government tup trikam gumno habide ba ki individual permit nakaliang jongi le ngi nadu ni kong ngi la pentip ngi kren nak basha ngi numlong against ki jong la jong nadu sini kong adu mentang apa kelak dia ngapa jukran persya re ki riders ki individual ne ki ngam kren persya ngre ka jumi ni kong hi kadi ban khang yakini ki illegal company ki bawan menteri kali ka jela jungi namar balai kawai safety na banta kemlang salang namar kini ki unlicensed aggregator kim judan ki police verification documentations kim dan ki personal interviews kim judan kepaar nada fipet ya kan revenue leakage kum ka government kadiban sutu ngamtip ya di baka pohu bisa tante ngamtip ya kata ne ngamtip akan no bentang rekum ba nitip ba revenue leakage kari ka bajor ba nado arja ka khandai ki lawan operate hado mentang mene ki operate ba te ka revenue leakage kari ka way ni kita te ngasngo ba government na ngamtip ka perkhat no henry pat karkung ka jusutu jungi mentang asngi te kalong ba ngimkwa ki IT startup nakani ka jela Meghalaya Laipun Rio lakh additional or Laipun Rio crore additional ban set up iki tugi plug and play office spaces ma ang teha iti siya mo yang siya new shilong te nabata jung ki additional Laipun Rio crore yangi hadu benta dan anu support mendai tang ngamkwa area support ro at least unsuk teh ki bidai ki kam ki jam mentali bila wara dua tengin ya keren issue kari bi kasak bis tambang itu kompensasi no ini nama ba di kampung perkat ngilak follow ya ka mentah perfuman rak ni hai ha pertai modern era ba zero competition or zero commission jangan lah show compete ma show dengan try ka ba IT startup hi mentang asusi ba snow ya kan ni rei ngilong ki pointers ikwa man ai mensi mo ya ki samla ba ngilak benle ni kam one pe mentah dian mangi kimi ani right kimi layon i kita kimi right bharat e itu giban sami adin ngrela daki i bangi sha treat kum ni ha ka jela government MDA tengah trai makir ke setiang bar kisum kwa shui re ka sarkar MDA bukan wan biang ku sisen namar ba karkum trikam jong ka sarkar MDA tanpa syai ba developers bentar ki warra be diki non tribals te menta yengi ki pladon upar menia commissioner ngamtep gidan kat commissioner mau didi sang mawang ngamtip bagi dan kita taxi aggregator te hangta da situ ki breu bade ban make ki decision itu umtip bagi dan license 6 tahun dan te kata keren syai ba ki bu kino ki officers aka department ban pet yangi